kopanya le nna o lebile sa moka a re bone ditlhogo. Puso e tla dirisana le dikolo tsa ithutelo-tiro ya diatla go šagatsa dikago tsa dikolo. Lephata la botsogo le tla dirisa kgwedi ya Phalane go rutintsha setšhaba ka bolwetse jwa kankere. Constance Kuzanile le Baka Maloka ke bone ba fenye ba kgaisano ya Phoenix Assurance Table Tennis Independence Grand Finale. Patricia Chobanyane ke yo ranolang ka puo ya diatla wetso mo pegong ya ntlha puso e tsere tshwetso ya go dirisana le dikolo tsa ithutelo-tiro ya diatla tsa di-brigades le ba lenaneo la ipelegeng le tlhabolotsweng go šagatsa le go tlhabolola dikago tsa dikolo. Se se tlhalositswe ke mothusa tona wa lephata leo re Obrile Saso fa a na ile go lekola seemo sa pereko dikago tsa dikolo di dirisiwa le maduo kwa dikolong tsa bobonong. A rutle pego ka Karabo Molusi. Go dirisa dikolo tsa ithutelo-tiro ya diatla go baakanya dikago le di dirisiwa di akaretsa ditafole le ditilo mo dikolong tsa puso ke thulaganyo e setseng e lekeleditswe kwa Lobatse le Bobonong. Go suparetse fa e ka hego sa ditiro tsa go baakanya dikago mo dikolong. Gore sekolo ta se batla cyclic maintenance, complete overhaul. Ha gona ha o ka go supa ga go siame. Ceilings are falling go di classroom, the roofs are loose. Ha re tsena go classeng ya hela tabana happy way e ta go a riana hela ja. Go wela hat bo mama nthani mo teng maloba ne re thatswile ke matsetse go mantunga matishara a gona go ikutwa nte methwa go le tauto go tresetse mo mantu ke motho sa sekolo so o bata immediate attention. Ha go ne go ka nna dio tse di tshwanang di caravan di le pedinyana di le tharo hela that could assist us gore re kgone gore re nne le office space. Re kana rona re 12 stream mme practically re leng 18 stream. So we tell le gore most of the vote tsa rona di santse di tsengwa go ya ka 12 stream school. Lebelo la diphetogo le a gotela go batliwa ditsela tse dišwa tsa go fedisa gotlhelele dikgwetlho mo mohameng wa thuto. We are working on that. A plan that will guide education in a proper way. And this is what we need for our brigades to start developing vehicles of development and making, servicing these facilities to our men. One of the resources, one, they train students, about building, carpentry, plumbing, about train even electrical and mechanical. Na ibile ke ne ke akanya minister gore gongwe go nne le thulaganyo hela ya gore tse di makgasa go gaisa tse dingwe tsone di ska tsa emela National Education Master Plan di thaganello hela di baka nngwe gore o romele le kokko hela le tabola se sa gore se se makgasa go gaisa tse dingwe ke se tsene mo lenaneng se baka nngwe sekwele seo ka ponyo ya lito ka gore go a tshwenya gore tse dingwe di wa di ceiling meano se sengwe se se ka go tshwenya le go gaisa ke di lab. Bodiredi bo gakoletse gore fa bana le dikgang tse di sekwang kwa makgotlatshekelo le dingongorego dipe fela ba be kwa pele ditshwanelo tsa baithuti le moa wa go direla lefatshe e le seabe sa bone mo go netefatseng gore thuto e ka nna konokono. Karabo Molusi, BTV News, Bobonong. Mwanamisa mafoko wa Mindset Change Campaign Secretariat Methato Ntite a re Batswana ba tshwanetse go goga mmogo gore lefatshe leno la atlege mo matshegong a la ipeetseng a go itlhabolola le go gweba ka dikitso tsa benggae go godisa itsholelo go tswa mo go efa gare go ya kwa godimo. Mme Ntite o bile se mo letsholong la go gasa molaetsa le go rotloetsa Batswana go ikemela ka dinao go fetola matshelo a bone. A rutle pego ka Emmanuel Rapoa. Motswana o setsa o pile kgomolona ka gore ya re go tlogelwa tsatsing se ke se moruting se tshwarwa ke ntša pedi ga se thata ebile mosele wa pula wetswa go sa le gale se le mafoko a kgothatso go kanola sehuba go gwatlha maduo a molemo le fa go ka nna thata jang. Banni ba toropo ya Jwaneng le bone ba nna le sebaka sa go itseela ka tsopedi gore mo botshelong go itlhoboga ga se tharabololo ya dikgwetlho. The second largest transboundary park in Africa lies in the Kalahari district. The second largest camel park in Africa is in the Kalahari district. Mirapalla ke gore re dirise matlotlo a rona re itlhabolle ka one
ha re ka ke ra tsama ra go nna mo high income motho o mongwe a tla re tlhatlosa ke rona hela re ka itlhatlosana ha go sena maduo ga gona tswellopele ha gona le maduo tswellopele teng ke dumela gore ke maikarabelo a Motswana mongwe le mongwe gore tautona wa rona e re a bolodise letse majana a tlege ga ke dumele gona le go batlang a mmona a paletswe o ka kgona ka rona Batswana betso a re mo emeng nokeng. Setšhaba sa kgothadiwa go munela marulana pele go beeletsa mo go tse di ka ba tshetsang le motlha wa ditemane di fedile. Tse re solang tse di molemo ka go tola dikakanyo ke gore re ta bona ha tshela rona yaanong le simolola go ikega ka dikitso tsa Batswana lo yana o le Motswana ko lwapeng o dirwa pharologanyo o kgona go itshetsa yana o sa tole o emetse gore goromente a supe gore o ka itshetsa ja e le wena tsayang boikarabelo le go khothala gore o kgone gore o itshetse ka gore o hetotse mogopolo wa gago wa gore jaanong nna ke batla go dira dilo pharologanyo ke kganya ya go inyatsa le boitseme le gona o di khantse rona ga di rame ke tsa bosemamang ta utona o rutwetsa Motswana mongwe mo gore me a musi wa le hatshele ke a rona rotlhe mongwe le mongwe a nne le seabe a bona gore go disa itsholele ya le hatshele ka tselentseng jang re se ka ratela ke go ithobego ja gore nna ga ke a rutega nna ga ke na fane a bosemamang ke re Botswana wo kwa rona wothe re le Batswana re eme ka dina ditso le hatshele re le lwele re le berekele re tisa maduo a bonalang go saletse mongwe le mongwe jaanong go itsheka-tsheka go ka tsaya tshwetso e maleba ka tse di tshwanetseng tsa tsibogelwa go atlega mo botshelong. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Lefelo la bojanala la Moremi Game Reserve kwa kgaolong ya Bokone Bophirima le nnile le tshologelo ya bajanala ba bantsi ka malatsiano a boipuso go tsweng mono le kwa ntle se se builwe ke Mmesihle Mthunzi yo e le mookamedi wa Moremi Game Reserve yo neng a buisana le lekala la dikgang la Botswana Television kwa Southgate Moremi Game Reserve a rutepego ka Love More Mario. I'm very happy to be here on Botswana Independence Day and to celebrate it by going into the park and seeing so many animals, hippopotamus, reebok. My daughter is getting married here in Africa. Our hospitality has been awesome. We've had a fabulous guide. Everybody has been friendly and helpful, and your Botswana people rock. You are really great. Bangwe ba bajanala ba ba tswang kwa mahatsing a akaretsa Germany, Australia le Japan ba ba jetseng nala mo malatsing a le mararo kwa Moremi Game Reserve. Moremi Game Reserve ke lengwe la mahelo a ratiwa bobe ke bajanala ba ba neng ba tsile fa mo nakong eno ba ne ba kaya ha ba thatswegile ngati ka ba ratile ebile ba akotse lo bebe la diphologolo le makgabisanaga a ba bonye mo lefelong le. Fly from China, Beijing here and enjoy the half day in Moremi here, and the guide really give a great help to find some interesting animals like a lion, like zebra, the wild beast, something like that. I really have a good time. I love this country, beautiful country. Yeah. Babereki ba basupegetsa bajanala bonte jwa lehatshe leno ba re ba itumetseng thata go bona bajanala ba tshologetse lehelo le ka dipalo tse di nametsang. Ke mo kapise le nna mo bojanala mo ke tshimana mo mauhela mo ke na tsana mo phakeng mo rena le makgowa ba bontsha bojanala le tsweletse re sa lehatshe la rona Batswana ke dumela gore le nna le tana ntse le re rotwetsa mo bojanale jwa rona ka kwana. Since malatsa boipuso everybody is bit happy re ntse re tsama up and down ntse re bona go sena mathata hela le hasela rona lo ntse le itumetse la gola mene ntse ke re bojanala bo gola tseletsatse. We are starting to recover from COVID, so we're still back to the industry, and then we are happy we are back again. Di holiday tsena batho ba tsena ra ba le bantsi Batswana ba tsena thata ka di 30 le di 1 le ba South Africa ke gona ba samorlang go tsena thata ka bontsi tsa tseno ka di 2 a tsene phakela ba ke gona ba hetang banana mme ba tsene ka dipalo tse kodi le wa tswa go mahatsheng a mangwe le bona ba tsene. Lephata la diphologolo le makgabisanaga le tsweletse ka go rekisa lehelo le mo benggae mme go ne go papamala gore Batswana ba kgategela go jelanala mo mahatsing kana lefelo le tshwanale mme ebile ba rotloediwa go nna le mowa wa go tswelela ba epela ka lefatshe la bone.
Batswana gape ba rotloeditswe go itshwara sente bogolo jang ga ba etela mahelo a go nna jaana. Love More Mario, Botswana Television, Moremi Game Reserve. Gone go rena thitibalo kwa motseng wa Serowe le mafelo a mabapi ka malatsi a boitapoloso a boipuso ka jaana go sa kwadisiwa dikotsi tsa tsela tse di gapileng matshelo a batho ebile le ditiragalo tsa borukhutlhi di ne di kokobetse. Se se boletse ke motshwarela mookamedi wa sepodisi sa Serowe Assistant Superintendent Eric Dambe a ka ya ha mapodisa a na a beile seemo leitlho bosigo le motshegare. A rutlapego ka Monica Setshwaela le ke ipedile Gaolebale. Ha malatsi a boitapoloso a boipuso a simologa bontsi jwa batho bana ba tsaya maeto bangwe ba le balegare ko motseng wa Serowe le mafelo a mabapi go ya go lekola masika le ditsala bangwe bana ba ya meletong ka go farologana. Koketsego e ya metsamao ya tsenya letshogo la gore dikotsi tsa tsela borukuthi le go thoka go sala morago melao di ta oketsega. Mehela mapodisi a Serowe a thalosa ha go ne go iketile mo kgaolong. Ka re rifatsa gore ka yone nako e ga re se re nne le kotsi ipehela e leng gore e masisi kampo e tsere magapile matshelo a batho. Dikotsi ne le hale tse e leng gore re tsela gore ke tse di potana hela tse e leng gore tane ha di akatsa batho ba go bala. Tota mapodisi a ba ne ba eme ka dinao. Ne re dirile di-team tsa dipatrolo mosigo le motshegare mo ditseleng mo re tsamaya re ba dikganedi tsa tsela go bona gore batho ba kgweetsa sente le ba ba tsamaya mo motseng mo ba tsamaya ba thola batho ba bona gore a gona dilalomedipe tse di lalang di thukuta batho mo metseng. Ka jalo seemo seo se ne sa dira gore borukhutlhi ba gare mo kgaolo ya me bo ke aka ka nna le tiragalo dipele tselo di hathalito thata. Setšhaba se gakolotswe go emisa mokgwa wa go kgweetsa bano le nnotagi ka jaana e le nngwe ya tse di bakang dikotsi tsa tsela. Tota so se le rongwe ne nka bua thata ka sone ke gore a ba kgweetsa a ba le se go dirisa nnotagi. Gape ha motho a ka re a tsamaya utlwa gore nya mme le tsapakile la goroga go botoka gore o tsoeme o ipanya ke itekanetse go ka kgweetsa. Kana dikotsi gantsi di bakiwa ke tsone di nnotagi le go kgweetsa o na le letsapa le letona. Assistant Superintendent Dambe o na tswelela ka go akgola banni ba kgaolo e go ba bane ba itshwere sente ka malatsi a boitapoloso a gakolola ha ba tshwanetse go tswelela ka boitshwaro jo go ya pele. Monica Setshwaela, Botswana Television. Go rutinsa setšhaba ka go lemoga kankere ya lebele le go lemoga bagaka ba ntwa kgatlhanong le bolwetse jo le go se fa dikitso tse di farologanyeng tsa go bolwantsha ke maikemisetso a ba botsogo mo kgweding ya Phalane ba ikemetseng go a dira. Seo se builwe ke mogolwane wa komiti ya ba botsogo ya Kgatleng DHMT mme Boineelo Moaloisi Bosheng kwa Rasesa jaaka nne ba ribolola kgwedi ya go tsibosa setšhaba ka kankere ya lebele. A rutlapego ka Bodulo Mogorosi. Lentswa bolwetse jo e le bongwe jwa sa tshelwaneng bo tsweletse ka go gapa matshelo a batho. Go ya ka lekgotla la botsogo la ditšhaba batho ba feta 2.3 milione ba tshwarwa ka bolwetse jo ngwaga le ngwaga. Ke tabo ke bala di-objective ya ntlha ya re to raise public awareness on prevention, early detection and treatment of breast cancer. Ya bobedi to empower communities to take lead in the fight against breast cancer. Ya bohelo ya ro to recognize breast cancer survivors and caregivers for their efforts against breast cancer. Go tlhaloganya bolwetse jwa kankere ya lebele le gone go itlhatlhobela nako e sa le teng go ka somarela matshelo a batho. As we gather here, let us recognize the global significance of October as Breast Cancer Awareness Month, an annual campaign that goes beyond borders to ensure that every individual understands the importance of early detection, knows the signs and symptoms of breast cancer, and recognizes the significance of regular breast screening. It is inspiring, very inspiring indeed, to see commitment of the government, of healthcare professionals, civil society organizations, and Botswana leadership in tackling this disease heads on. As we commence Breast Cancer Awareness Month in Botswana, we must remember that awareness is the cornerstone of change. We keep talking about
adapting new changes. So let's raise awareness as a form of instilling change in our country. Go tshela botshelo jo bo itekanetseng le gone go tlhalosiwa go ka hema bolwetse jo. Re simolle re bone ba botsogo ba re thusa ka di dietitians. Gore re thusa bo mme ba mo gae ka gore their diet is not varied. Ga ena dijo tse di kalo-kalo tse di monate kana tse di tisang dikotla ka gore gongwa o ithela go tswa ke gore itshulelo mo lapeng ga ya nna sente mme ga tshwantse gore a ithekele apole wa ka ntse gore o tshwantse gore a go duela school fees sa ngwana kana re kele ngwana setlhako. Bolwetse jo bo ama bo mme le borre ntsa tsone dipatiso tsone di supa gore bo ama bo mme thata mme ya la ga botsene mo lapeng tlhe borre ruri re kopa ke menokeng ya lona ema menokeng e ka nna kgaitsadiwo e ka nna mme yo tshelalene kana lesika le pela mo menokeng a tse kala hire skara ba phuaganya. Setšhaba se rotloeditse go ithuta le go itse mabele a bone ka seo se ka thusa gore ba lemoge go sa le nako fa ba na le kankere ya lebele. Bodulo Mogorosi, BTV News, Rasisa. Mapodisi a Pandamatenga ba tlhotlhomisa tiragalo mo go yone monna wa dingwaga tse di 35 a tlhabileng ba bolawa ka selo se se bogale mo sokologong ya letsatsi la boipuso morago ga go tlhoka kutlwisisano le mongwe mabapi le mogala wa letheka wa neng a o rekiseditswe go ya ka mookamela mapodisi wa kgaolo ya Chobe re kgotlaitsile o dira se ke tiragalo e sa tlwaelesegang mo kgaolong ya Chobe ka kgaolo ya Chobe e tlwaelesegile ka thitibalo mo malatsing a boitapoloso melaelo wa mo tiragalong e o tla itsupa fa pele ga makastrata wa Kasane Kamoso. Maswabi ke gore le ka letsatsi lone la boipuso mo tshokologo ko motseng wa Phanda ga nna le tiragalo e leng gore re mongwe o na tlhaba o mongwe ka sengwe se se bogale mme re o a latlhegelwa ke botshelo re bua yana a setse a le mo sepatela mo setsidifatsing mme re tsweletse le dithulaganyo tsa gore re bone gore yaanong re mo isa go ba bongaka ba ba sekasekang go tlhalosa gore mme gone yaanong moswi polao e bakilwe ke eng. Nyama dingwaga tsa moswi di 32 mme o e leng ene mmelelwa o dingwaga di 35 botlhe ba ne ba nna ko Pandamatenga ke ba le go lebega le ba bereki ko dipolaseng. Tota go lebega go nile le tlhoka kutlwisisano mabapi le mogala o re o dirisang wa cellphone mme le gore o mongwe a re o na rekiseditswe yone cellphone eo yaanong a batla madi a gagwe ka gore phone ko ne e bone teng mo ngane na e tsere. Mookamela mapodisi a dibete Superintendent Mishak Ranku a re malatsi a boitapoloso a boipuso a tsamaile sentle o tsweletsa re gona le phetogo ya maitsholo mo ditseleng ka jaana dikgang tsa botlhokatsebe le ditiro tsa borukutli tse ba di amogelang ka malatsi ao di le palo potlana fa go tshwantshangwa le dingwaga tse di hitileng a rutlapego ka go boletse mang boitshwarelo. Jaaka malatsi a boitapoloso a boipuso a wela mookamela mapodisi a kgaolo ya dibete Superintendent Mishak Ranku a re gape se ba kwadise dikgang di le kalo tsa botlhokatsebe fela le fa go ntse jalo a re dikgang tse di nileng teng di le mmalwa e ne le tse di amang leruo. Re gatisitse di-accident di le tharo e le 1 ka di 29 e ne ya ama leruo e latela e ne a diragala ka di 30 le yone ntse ya ama leruo ya di 1 e ne ya ama pedestrian yo ka go tlhoka lesego o na a re tlogela o na a thulwa ke koloi mme a tabogisediwa ga kokelanong ya dibete morago a referelwa ko Mahalape ya re a tsena ko Mahalape ga supagala ga a sa tlhola a le mo botshelong ke yone tiragalo e le maswe e diragetseng mme hela all in all re gatisitse melato ya tsela e le 72 mo go 72 e ka go kgaologana ga yone 14 mo go yone ne ile ya di-general defects 14 mo go yone ile ya melato e mengwe ya bo overspeeding tota makere overspeeding re nile le 27 ka kakaretso hela nkare gongwe malatsi a boipuso a tsamaile sente mo kgaolong ya rona ga re a gatisa dipe criminal offenses tse le gore gantsinyana ke tsone tse di re tshwenyang
gongwe re ka re mindset change e playile a role ya gore batho ba change ba hetoge ba maitsholo a bone fela badirisi ba tsela le bone ba rurifatsa seo ka jana ba re ba nnile le malatsi a boitapoloso a nametsang gompieno ke batho ba dirile nako e telele ya go ikhutsa so yaanong batho ba tsamaya ba relaxitse ga ba jagela gope ke re seemo sa mosepele go emela ko go rona no o siamela sentle go ne go sena mosuki re batile go bona mosuki hala mo magalape ra mo phalape mma ke gone re ithetselela ene batho ba tetse mo laeneng sentela traffic ga e maswe seemo se botokara mo tseleng maabane go ne go na le traffic e ntsi thata pampine botokara sentela na le dikotsi se kopa ditsi mo tseleng mosepele o siamela mo tseleng Superintendent Ranko a re tirisano mmogo e nnileng teng fa gare ga bone le badirisi ba tsela e le e nametsang fela thata sengwe sa re ngweletsa go se bona go a pele go boloka matshelo a Batswana go boletse mang boitshwarelong Botswana Television dibiti Mogokgo wa University ya Botswana Professor David Norris a re baeletsa go tshwaragana le Batswana ba bana le dikitso tse di rileng bogolo jang baletso la basarwa. Professor Norris o bile se fa buisa khansele ya gantsi a rutlepego ka lesego mokwaisi. Professor Norris a re nako e gorogile ya gore jaanong Batswana ba simole go tsaya ka tlhoafalo dikitso tsa tlholego tse ba nang le tsone mme ba tshwaragane le UB go dira dipatlisiso tse di tseneletseng go itsa gore mo isagong mafatshe a sele a bo jaanong le bone ba tsereng dikitso tseo e bile ba dikwadisitse setse ile tsa bone ra le ba ile gore ba ira boranyane ja go tlhotlhomisa gore mme ditlhatsana tse di tletseng mo lehatsheng la rona tse dingwe tse di gore re itse re ntse re di dirisa gore ka godisa malwetse a tshwane le bo flu bo mama malwetse a mantsi a le gore before go na le bo baka bo gote western medicine ne re tshela sentle re ithusa ka ditlhatsana tse ya re le ba University of Botswana ra di tlhatlhoba re itlhala gore indeed ditlhare tse bontsi ba tsone they have medicinal properties, they have antiviral properties, antibacterial properties mme re itse gore gone mo nageng e tshwana le yone ya gantsi go na le baitsana pe ba tseneletseng ba ba dirisang ditlhatsana tse re ka bereka le lona jang gore ditlhatsana tse di rele batho madi re di dire di tlhotlhomise e nne dipilisi e nne melemo e leng gore re ka ira di-industries mo lehatsheng le la Botswana. Councilor le bone ba supa fa ba dumalana le Professor Norris e bile kgaolo eno a gantsi e le ngwa tse nna le merafe e na le dikitso tse dintsi mo dingweng tsa boranyane ke bara ke re rona re ne re tshela science re tshela hela mo bosolong jwa rona go le go se ne se tshwara re se ja re se dira re ikala ene le science hela ke gore ne re sa itse ene sa thotobiswa ene se tsengwe mo dibukeng ya no tayang kwa re teng melemo ya rona dijo tsa rona tse tsote tse di jantse ha gona se se re se mo se se mole go research e ska dirwa mo go rona hela research e dirwe le rona ka moso ha o kgonagala re kgone go na di researchera mme re santse re tsweletse re bona di researchera di a tsena le hantswa go na le di research dintsintsi mme gone ho ke botsa gore seabe sa university king ba tsweletse jang gore ba ne le karolo mo dikgantsweng tsa research tseo ha re ka sala morago dikgantse tse di tshwanang le tse ka gore ditlhare tota hela ditlhare go tewa rona re itse sengwe le sengwe setlhare sa gore ha se dira yana se ka dirwa yang ke hela gore se tsenye mo kitsong ya sesha ke gone mo gore palelang moeteledipele yo wa UB o ne gape a tlhalosa fa ba na le dithuto tsa nakwana tse Batswana ba ka inakanyang le tsone go ikoketsa dithuto ka jalo a rotloetsa makhanselara go dirisa sebaka seo le sego mokwaisi PTV News gantsi Kwarantini ya kgomokgwana e kosa motsima e butswe gape morago ga go tsalwa dingwaga di le 15 e bile e setse amogetse dikgomo tsa ntlhago ya matlhabelong a maung. Kwarantini eo e ne ya tswalwa ka ngwaga wa 2008 morago ga go tlhagoga ga bolwetse jwa tlhako le molomo mo kgaolong ya Mohembo West mme ga baka le go tswalwa ga matlhabelo a maung. Barui le banni ba maung ba tlhalositse fa kgato e le siameng ka etla ba imolola morwalo wa go pega dikgomo go ya karantini ya makala mabedi a rutlapego ka Tiny Tsukudu.
e sale kgaolo ya Okavango e wala ke sero sa bolwetse jwa tlhako le molomo barui ba kgaolo e ba ntse ba isa dikgomo tsa bone kwa kwaranteneng ya makala mabedi go letela go isiwa matlhabelong a maungo jaaka kwarantene ya kgomokgwana e simolotse go amogela dikgomo go di isa kwa matlhabelong ao go na le melawana e barui ba tshwanetseng go e sala morago gore thulaganyo ya go isa dikgomo matlhabelong e wele kgomo gape tshwanetse gore e na le e tsentse manyena a ra bitsang di-combo ear tag manyena a gape a tshwanetse gore a supe mo sebalamagolo sa beitse gore a na le 90 days ntse a tsentse mo kgomong kgomo e gape e tshwanetse gore gape e supe gape gore e tsere mekento ya foot and mouth e mebedi e hitileng additionally gape ga dikgomo re di amogela ga mo go quarantine ra di thatobela one malwetse a thata re lebile one bolwetse jwa foot and mouth go tswang go a bo re di kenta ba letsatsi la ntlha re di kenta lone bolwetse jwa foot and mouth and then go tswang fo re tsamaya re di inspector every week barui ba re ba dumela gore go bulwa ga kwarantene ya kgomokgwana go ta ba fokoletsa ditshenyegelo go tswa ga o pega kgomo go tswa go ya ko makala mabedi ya go tswa makala mabedi a beta mo maobie mo se ene le di-costela tse di go godimo mme go bulwa ga kgomokgwana ke itemogetse gore tota re le ra benefita thata ka gore nna ke ruetse ga kgaoga ga ke a costega ka gore ke ne ke treka dikgomo tsame lebogele yalo dikgomo tsa madantse ya dingalo ka ya makala mabedi bone makete o monte wa kgomokgwana ebile a ka sokola mo botshelong do tsame di tsamaele sente hela tswa gore ga sente ga ke na mathata ke leboa kgomokgwana ntwa go bula ga kwarantene e go itumedisitse barui go na le dikgwetlho tse ba di supa jaanong ke ne ke kopa gore puso le lephata la veterinary ba re sekasekele gone gore a gona ka ga ba ka dira gore at least go tsengwe gravel go tswa mo gone ga dikgomo di pagamela te ga lo direng pe sa motsimo go ya ko masakeng go kgomokgwana at least di-traka di go tsaya dikgomo gone kwa go nna le dikgomo di gatelelwe gape go ta ko lo direng pe mo tseleng it's a low distance barui ba kgothaditswe go tswelela ba dirisa dikwarantene tse pedi tsa eretsa le sa motsima go itsa kanamo ya malwetse a leruo Tiny Tshukudu, BTV News, Samuchima. Masimo a kgaolo ya mathathane thuli block a tla lengwa monongwaga morago ga dingwaga tse di fetang lesome a sa lengwe se se tla morago ga go tsisiwa ga terata ya motlakase ya go solofelang fa e tla fokotsa kgotlang fa gare ga batho le diphologolo e sa le terata eo e hediwa ngwaga o fetileng o lefa gare le phata la diphologolo le ka ile fa palo ya ditlou tse di bonwang mo kgaolong eo e wetse tlase a rutlapego ka Mamusi Siska e re jaaka terata e bolele jwa dikilometara tse di 36 e emeletse gape beng ba masimo a sa bolong go thorontshiwa ke ditlou ba idumetse mme bile ba na le tsholofelo ya gore le bone ba tla tswa ka sengwe fa go tla nako ya go roba kgaolo ya Thuli block e itsegeng ka go huma ditsa tlholego e tswa kgakala e lebanwe ke dikgwetlho tsa go rarabolla kgotlang magareng ga batho le diphologolo mme jaaka dipalo di gola ntlheng tsotlhe se se baka kgolo ya dikgotlang le bodiphatsa jwa diphologolo mo bathong go lemoga se banni ba kgaolo borra dipolasi le puso ba thulanya ditlhogo mme ba tshwanelwa ke go tla ka tlharabololo ya sennela ruri kgaolo e ke koko yone ke kgaolo ya batho ba leng gore ba lema mme ne ba tswagela ngwaga le ngwaga mme ra llela ko goromente a amogela selo sa rona a tsenya teratai e lengwe le ne le bonae terata e re thuse kgaitsedi yaka ebile re soloela gore mo ngwageng wa ga ra go lema mollo wa mari ga re ta wora ka le gampiko ga ise dikgaole mme re tsamaya masimo re nna masimo re a baakanya ka rothe re a utlwa mollo wa tsone ba le bana ba utlwa le rona re utlwa mollo ka kwano re dira ja ya ntumalano be nna gore ba community le puso bone ba ta supply di material plus me ba duela ba bereki be nna tumalo bentse ya go menta ba tsa diterata le sengwe le sengwe ba le ba hira batho ba tsiyang terata lenaneo le la go emeletsa terata e kileng ya boele teng mme ya digwa ke diphologolo le tshwanetse la hedisa kgotlang e ka go kgaoganya batho le diphologolo ga sa le fela ka 2022 go ra le di case ya di se ka nyana tsa utlhela tsengwe tse di setse le ka fo ka mafudiso le masimuka
di sa kgona go boela ka di santse tsola tse di santse di kgona go nna di lekeletsa ka re tlo ke se botlhela sa lekeletsa di feletsa gongwe di vandalize mme ka pelelo pele ne re dirile re na re bankanya e patrola bosigo le mosegare gore go bone gore mme ga e sengwe ke ditlou ga ya kganna go ditlou yela go tsena ka ga diphologolo tse dingwe le bone bogodi ba diphologolo ya thusa mo go bone ka gore e na le motlakase le e leng gore o ko godimo e leng gore le motho ka senamana ga e kgoma o tshwanetse ra boele ko morago boraro jo bo tsereng tshwetso e bo na le tsholofelo ya gore ga bokitla bo nna le mathata gape ka jaanong terata e na le lenaneo la go e baakanya fa e ka senyega go setse go na le babereki ba ba dirang mo go yone go bona gore ga gona bothata bope mme ebile go tla okediwa palo ya bodiredi jwa yone. Mamosisiska, BTV News, Mathatane. Moruti wa kereke ya Ninifi Daily Apostolic Mission re anneng go ikothayang o rotloeditse dikereke go tshwaraganela go rapelela go nyeletsa masule a peseng lefatshe leno jaaka go kgontsho ya bong dipolao tsa batho tiriso ya botlhaswa ya ditagi le tse dingwe o buile se kwa maung kwa moletlong wa go ipelela dingwaga tse di 27 kereke eo e ntse le teng a rutlepego ka kgomotsego John. Dipina tsa kgalaletso jaaka kereke ya Ninifi mo maung e ne e ipelela dingwaga di le 27. Moruti wa kereke e a re lentse ba ne ba na le dikgwetho ga ba ka ba inela mme ba ne ba tswelela ka bopelotelele le bopelokgale ka ba dumela fa kereke e le botlhokwa mo go ageng setšhaba le go thusa puso go lwantsha borukutlhi mo lefatsheng leno. Rona jaaka baruti jaaka ba direla puso a re se swelentse a re tswelele re dire tiro ya modimo ka tsela e re ka e kgona go a noa go a gogwa go a ratanwa bosutha ngwana a le kana ka loudspeaker ra ke itshweree ha tsena ko sepatele kwa bo bona e le mmehela yo tala a le mo meleng ke eletsa gore mongwe le mongwe yo na le ngwana ha emelela ha a shimologa go bona metsamao ya ngwana wa gagwe a moagi borukutlhela a re simololela ka tsone di-rape di-parliamente di-breakings go thubiwa ga mantu go stealing stock di ile makoletsa jaanong mo kerekeng ya lona kana tsa lona e re gantse le le mo servicing ba gaetso a re nneng le seabe sa go nna re rapella borukutlhi gongwe modimo o tla reetsa dirukutlhi di kgone go ema. Tshwaragano ya dikereke ka go farologana e tlhalosiwa le botlhokwa ka e ka thusa gore di atege mo go lwantsheng dikgwetlho tse di lebaneng lefatshe leno. Modimo o na re thoma jalo a ba dira dikereke gore nne dikala ka gore go ne go sa ke ga kgonega gore merahele kana e kgobokane ka hatase gantwe le one gore badisa ba nne bantsi ba bangwe ba emele hale ba bangwe hale ba bangwe ba hale mme go sa teo gore re harologanya re le so se le sengwe hela le re baka modimo o tshwanang mme re santsentse re rotloetsa jalo gore a re tshwaraganeng. Ba lekgotla la dikereke ba rotloeditse dikereke go tsena diphuthego tsa kgota ka dipalo tse di kwa godimo gota go utwa matshwenyego a morafe ka go ka nna mothofo go itse gore di ka thusa jang. Kgomotsego John, BTV News, Maung. Botswana ba rotloediwa go netefatsa gore ba tshwere dipampiri tsa botlhokwa pele ba tsaya maeto go ka mafatsheng a sele bogolo jang fa ba tsamaya le bana ba ba dingwaga tse di kwa tlase se se tlhalositswe ke mo potsolosong le bagolwane ba melelwane ya Ramatlabama le Pioneer lone Sekobo wa bega. Jaaka malatsi a boitapoloso a ntse a tsweletse Batswana bangwe ba a dirisa go etela mafatshe a mangwe a akaretsa la baagisane la Aforika Borwa. Le fa go ntse jalo bangwe ba bone ba lemoga ba setse ba le fa molelwaneng gore ba tlogetse dingwe tsa dipampiri tsa mosepele tsa botlhokwa selo se se neng se baka ke tsaetsego. Ga go monate gore motho e rana le ngwana ga go ba batla go a di-holding a be nna ka kare ra musa mme kana ra bua mo di-radiong mo di-televisioneng mo di-Facebook page tsa rona gore di-requirement ke leng bone ne re itemogela batsadi ba e leng gore mo gongwe motsadi o tla ngwana a na le ngwana ba sa tshola be certificate
mo gongwe motsadi o mongwe ga a itse gore o tshwanetse go kopa tetla go tswa mo motsading o mongwe gore ke ka tsamaya le ngwana mme kana seo mma se irwa through di affidavit go kwala mokwalo o leng gore o ka tswa go mma ngwana kana go gore ra ngwana. Temagetse movement o montsi thata gone ka di-30 both in and out le ka di-1 movement o no le teng but o no laolesega as compared to 130. Our travelers ba ba tsamayang le bana ba ba under 18 re santse re na le bothata ja gore batsadi ba santse ba ta go hita ka bana ba sena di birth certificate le mekwalo e tswang mo batsading ba bangwe ba batapong ba setse. Ntle le ke tsaetsego e neng e bakwa ke seo bontsi jwa Batswana ba ba neng ba lefa ba supile fa ba itumeletse thuso e ba e filweng ba tlhalosa fa e le bofefo. Gone gompieno ana la ha ile 5 minutes ga ra mo tsaya mo teng le ka bona go tota mme batho bone ba teng ga ke itse gore gore gongwe tiro e tsamaya ka bonako ga ke itse nka ba gakolola hela gore ka nako tsotlhe ba nne ba tlhola di-passport motho a se ka e gakologela ga se tsaya mosepele gore a nne a le ready. Service ya gone mo bordereng ke siameng hela tota ba ke thuso le ka lorato tota go sena le ha le bothata bope tota ga ona le challenge e nkareng e nnile teng. Mo godimo ga moo Batswana ba rotloeditswe go tlhomamisa fa dithuto tse ba tsenang ka tsone mo lefatsheng leno e le tse di letlelelwang go hema tshukatshukano le molao. Lone Sekobo, BTV News, Ramatlabama. wa itse dikgang tsa rona re di ba phegelwana teng ha kgaitsedi ke ntebogang sebetlela ba mesentle gore neela tsa metshameko kgaitsedi ke letsatsi la bofelo jalo ba boela ke ntse ke bona mo dikganyeng go supa gore nya mo ditseleng go ntse go itshwere sentle ke hale le ile gore o ka rena go sa kgwedi sentle mme hela overall a Batswana ba itshwere sentle go a lebosa ga ile gore Batswana ba ne ba itshwere sentle dikotsi dipalo tsa teng di ye ko tlase kana le tlhela gore ke malatsi a boitapoloso a leng gore bontsi ba batho ba latlhegelwa ke matshelo bontsi jalo a gore ne le tsa metshameko ka go le ba kgaitsedi aka Botswana tsotlhe ka mogala ka dikgang tsa metshameko sa Botswana Tonight ke bidiwa Ntebogang Sebetlela moeteledipele wa lekgotla la Botswana Softball Association ka tlholo mosimane gape a re lekgotla la gwe le tsweletse ka letsholo la go kokota mo dikompaneng ka go farologana go batla morotloetsi yo ka rotloetsang diki ya motshameko o mme o tsweletsa re dikompani di le mo kawana di na le keletso ya go rotloetsa liki eo mme se kgopi e le gore di santse di lwantshana le manokonoko a mogare wa COVID-19 mosimane gape o bile seo mo posisong le balekana la motshameko la Botswana Television kwa kgaiselong ya Independence Tournament ka mafelo a beke Katlego Kgakole. Mosimane gape o tsweletsa re kgwetlho go tlhoka barotloetsi ke seru sa se wetseng makgotla a metshameko ka go farologana mme dikhamphane di le mmalwa di supile kgatlhego ya go bereka le lekgotla la gagwe fela seo se tla diragala fa bagwebi bao ba nna le letseno le le ka kgonang go rotloetsa liki ya motshameko wa softball. It's hitting hard on us. It's a serious issue and our players have been, wandering around, not having anything to do. That is why we are saying at least the stopgaps should be, let's have tournaments so that, we keep them together and, we resuscitate, that vibe, softball. But I hope this thing would pass and will get back to where we were, really softball and other sporting goals. Le fa go ntse jalo mosimane gape wa kgoletse dikhamphane di tshwana le Achin Hardware maiteko a yone a go rotloetsa dikgaisano tsa malatsi a boipuso a re dikgaisano tsa mothale o di fa batshameki sebaka sa go tshameka le go dira letseno jaaka ba santse ba le mo leshekereng la barotloetsi. To softballers first, our teams it's a rough time for them because they are not playing regularly like they used to play. They are not playing the league. But we need to appreciate little things that are given out to us by sponsors. Sponsorship to the tune of 200,000 by Achin Hardware group of companies must be appreciated. Kwa bofelong moeteledipele yo wa BSA o gakolotsa barati le barotloetsi ba motshameko wa softball
go sa kgala maiteko a dirwang ke dikhamphane tse di rotloetsang dikgaisano tsa motshameko o fa bone ba santse ba tabogile ba batla barotloetsi ba liki ka seo se thusa batshameki gore ba ska ba nna lebaka le leleele ba sa tshameke. La bofelo lekgotla leo le na le liki e ne e le ngwaga o fetileng wa 2022 ka kgaisano ya Return to Play League ya Bokone le Borwa. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Constance Kuswane le baka maloka ba fentsa khaisano ya monongwaga ya Phoenix Assurance Table Tennis Independence Grand Final go ikgapela jalo 5000 pula mongwe le mongwe wa bone. Maloka wa setlhopha sa Moshopa Spinners offense Mompati Chabe ka 4-2 fa Kuswane wa BDF a dule ka tsedidi kwa go bome kgatlhanong le boitshwaro le botali wa Smash Maniacs a mo fenya ka 4-2. Khaisano eo ya letsatsi la boipuso ke nngwe e tseditselwang kwa godimo ke le Lekgotla la Botswana Table Tennis Association me monongwaga ba ne ba leleditse lefatshe la Zambia go tisa botsalano ja mafatshe go mabedi le go tisa phadisano e mashetla. Kgaisano e ne re tloeditswe ka 26,600 pula ke ba Phoenix Assurance Group. Motswana sotlhe o tla re itshwarela ka pego eo e sena modumo mme fela ke ne ke go tshwaretse go le kalo kana le go nna modisa le tlarapana ga le galelwe le a khotleng fela ka se se baka tla ke bisetse ka go kgaitsedi ake o lebile go go fa jalo ditlhogo Setswana mbaitso wa re go iragalang go khotleng le kere le go nna modisa ke re bone gore ke badile one yana hela sa bobedi e be se nna le mathata tatano ke gore ke ikupe maitshwarelo ka puo ya Setswana ke rata tota ke ntse ke ithutetse letsatsi re kopane gantele kana kwa bohera bongwe ke a go leboga wait so a re pele re dikhutlisa re kgakoletseng ditlhobele ko setlhweng puso e tla dirisana le dikolo tsa ithutele tiro ya diatla go tsa dikago tsa dikolo lephata la botsogo le tla dirisa kgwedi ya Phalane go rutuntsha setšhaba ka bolwetse jwa kankere. Mo go tsamaisana Constance Kuswane le baka maloka ke bone ba fenyi ba kgaisano ya Phoenix Assurance Table Tennis Independence Grand Finale. Wetso re di ba khutlwe teng fa di gantsa rona tsana go ya bosupa ra tswelela o ska ba suta. Bagatso ke a dumedisang ka mogala ka seemo sa loapi nna ke Paul Victoria go siame ga re simolola ka go lebelela setshwantsho sa loapi se supa ga go apogile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno mme go thibile ka bontlhabong ko dikgaolong tse di ko bokone jwa lehatshe leno mo tsatsing la ka mosoresolo tsa ga go tla tsoga go thibile ka bontlhabong mo lehatsheng leno lotlhe ka bophara mo mosong go tla ikutlwatsa go le mololo ko dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare ga mmogo le bokone botlhaba re gatisi lesome le boraro ko Selebiphiko le ko Platjan lesome le bone ko Jwaneng le ko Gaborone mme mo dikgaolong tse dingwe tsona go tla ikutlwatsa go le bothito re gatisi lesome le bosupa ko Veda ga mmogo le ko Gantsi lesome le boroba bobedi ko kgaolong ya Kgalagadi ha ko Kasane gone go tla ikutlwatsa go le mogote re gatisi masome a mabedi mo tshokolong gore se ga go tla ikutlwatsa go le mogote thata ko dikgaolong tsa Habe ga mmogo le Chobe re gatisi masome a mararo le borataro ko Kasane le ko Shakawe masome a mararo le bosupa ko Maung mme mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno gone go tla ikutlwatsa go le mogodi re gatisi magareng ga masome a mararo le boraro ko Jwaneng Gaborone Francistown ga mmogo le ko Letlhakane go yeng ko go masome a mararo le botlhano ko kgaolong ya Kgalagadi ga re lebelela mello e shang e supang ke mmala o mohibidu o e supa ha dikgaolo tse dingwe tsa lehatshe leno mello e tsweletse ka gosha ga re lebelela bodiphatsa jwa mollo bo supa ha bo le ko godimo go yeng ko godimo thata mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mollo ka kelello mo ditoropong tsa Sadek gone re soletse ga go tla thiba ka bontlhabongwe ko toropong ya Upington Cape Town ga mmogo le ko Port Elizabeth mme go apogile ko Johannesburg Maseru le ko Manzini ha re lebelela ko Lusaka le ko Harare re soletse ga go tla tsoga go apogile go thibi ka bontlhabongwe ko Beira le ko Antarctica le ko toropong ya Windhoek re gatisi masome a mararo le boraro ko toropong ya Blantyre gone soletse ga go tla tsoga go apogile mme go thibi ka bontlhabongwe ko toropong ya Dar es Salaam Luanda le Kinshasa go na kgolagala ya pula ya diphefo le dikgadima ko Kinshasa re gatisi masome a mararo le bobedi ke gone go tlamane ke go tshwaretse motswana wetsho a nne boroko
Goha Hills is a beautiful place located in the south of the Savuti Mesh. Okay guys, we've arrived at the foot of this hill over here, which is already very unusual. As we know here in this part of Botswana, the earth is immensely flat.